Poštovani gledaoci, večeras donosimo dirljivu i iskrenu ispovest Suzane Jovanović, udovice jednog od najpoznatijih muzičkih producenata i kreatora narodne scene, Saše Popovića. Suzana je prvi put otvoreno progovorila o najtežim trenucima svog života, o tome kako je saznala najstrašnije vesti o bolesti svog supruga, kako je izgledala njihova borba, ali i šta je danas o svemu tome rekla na televiziji. Saša Popović, kreativni direktor Grand produkcije i čovjek koji je decenijama bio jedan od stubova domaće muzičke scene, preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću. Suzana je u emotivnoj ispovesti ispričala kako su zajedno prolazili kroz bolest i kakav je bio trenutak kada su lekari saopštili najgore moguće vesti. Ona je objasnila da je, kad su joj rekli dijagnozu, teško mogla da veruje. Suzana je danima bila uz Sašu kada su putovali na terapije u Pariz i opisala je koliko je to bio bolan i iscrpljujuć proces, koliko su se trudili, koliko su se nadali i kako su svaki trenutak proveli zajedno, držeći se za ruke dok su čekali vesti lekara. Prema njenim rečima, posljednji dani borbe protiv bolesti bili su najteži. Saša je mnogo patio, lekari su morali da mu daju sredstva protiv bolova kako bi mu olakšali ono što je neizbežno usledilo, a Suzana je morala da pozove decu da bi se oprostili. Uprkos svemu, ona i dalje pamti svaki trenutak koji su proveli zajedno i kako je on do posljednjeg bio uz nju. U tom razgovoru Suzana je bila iskrena i emotivna. Rekla je da je on bio njen životni partner, stup podrške i čovjek pun radosti i pozitivne energije, te da se suočavanje sa realnošću bolesti i gubitka nikada nije činilo tako teško i nemoguće. Čak i kad su znali da su izgledi loši, Suzanin suprug je bio okružen porodičnom ljubavlju i podrškom prijatelja i to je ostavilo dubok trag na sve koji su ih poznavali. Ova priča pokazuje ne samo težinu gubitka onih koje volimo, već i duboku emociju, posvećenost i ljubav koja ostaje i kada više nema osobe koju volimo. Suzana je kroz suze i sećanja podsjetila sve gledaoce koliko su ti momenti važni i kako se nositi sa gubitkom voljene osobe. Poštovani gledaoci, pišite nam u komentarima kako vi mislite da izgleda suočavanje sa gubitkom voljene osobe nakon duge borbe. Da li mislite da je važno govoriti o tome javno i podeliti svoju priču,